biteze sha rero ntabwo umuntu yabona ukuntu abisobanura. Urumva bitangiye ari pari simple, kenshi niko bitangira umuntu afite kwa kundi utumareze, utuntu umuriro udakanganye, nuko bagafata ama exame ayandi akaba negative, pari ikaba positive iyo bigitangira. Noneho urabyumva pari simple bayitireta abo bose niyo ntuze taburo bari barimo, bakayitireta na kwariteme. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri umuriro ukaba uri umva wazamutse muri za 40. Ubwo rero kenshi bagaruka kwa kundi uvuga uti ndabona umuriro wanze, bakagaruka bakabaha aritezinate. Aritezinate ayifata doze 2, umuriro ukaba umuriro ukanga, bakabashyira kuri antibiyotike. Bose ukuntu byagenze, ku munsi wa 3 liver enzymes ziba zazamutse ku rwego rwo hejuru. Uriya we uheruka gupfa we bari bahise bavuga ngo batangire na dialyse, kuko n'impyiko byose byari bimaze kwangirika mu gihe cy'iminsi nk'ibiri 3. Urebye yapfuye na dialyse nta na session n'imwe yari bwakorwe. Urumva ubwo rero bahita baremba, donc umuriro uzamuka baremba baba critical, bajya ICU babentiba umunsi wa 3, umunsi wa 4 bose bahita bapfa. Urumva ni ibintu tudafite ukuntu twasobanura pe. Ya nkuko rero musoje kubyumva, ni kuri Top Figure TV. Wahageze mukunzi ibiganiro bya Top Figure TV, twongeye kuguha ikaze. Ya turi mu kibazo cya virusi, turi mu kibazo cy'icyorezo. Icyorezo nkuko musoje kubyumva mu majwi, uko abantu bamwe n'abandi bagenda babishyira mu majwi atandukanye. By'ukuri kino cyorezo ni icyorezo gikaze, ni icyorezo cyamaze gutera ubwoba abenegihugu, ni icyorezo cyamaze gutera ubwoba mbese n'akarere. Urebye ubukana kino cyorezo gifite. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru agende akugeraho ku mwanya, cyane ko twamaze kwiyemeza kwama tubagezaho update zose zikenewe za kino cyorezo. Rero by'ukuri ni indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Uko yandura rero by'ukuri ntaho bitandukanye n'izindi ndwara zose twagiye tureba, harimo za COVID-19. Rero uko iyi ndwara yandura, kandi iyo umaze kumenya uko iyi ndwara yandura by'ukuri umenya n'ukuntu ubwo ushobora kuyirinda. Uko yandura iyo ukoze ku maraso cyangwa se iyo wakoze ku matembabuzi by'uwirwaye. Ikindi gusangira ibikoresho cyangwa se gusangira imyambaro n'uwamaze kwandura iyi virusi ya Marburg. Noneho rero uwanduye iyi virusi by'ukuri uri kurareba uko iyi virusi kiragenda ikwirakwira, ni virusi ikomeye cyane, kandi uri kurareba ikomeje kubukana buriho. By'ukuri ntabwo biri buze koroha, biraza guhava bituganisha mu bindi bintu atari byiza. Noneho rero uwamaze kwandura iyi virusi aho bikomereye cyane, uwamaze kwandura iyi virusi ashobora kumara hagati y'iminsi 3 n'ibyumweru 2 ataragaragaza ibimenyetso. Rero murumva by'ukuri rero birasaba kwirinda cyane kugira iki cyorezo kitakugeraho. Rero ni indwara igira ubukana bwinshi, ku buryo iyi ndwara iyo wamaze kuyandura by'ukuri uba ufite ibyago by'uko ushobora guhitanwa n'iyi ndwara. Rero by'ukuri rero urumva ko ni ibintu biba bitoroshye, biradusaba kwirinda
ku mwanya kugira ngo by'ukuri iki cyorezo kidashobora kudutware ubuzima bw'abantu benshi. Update z'uno munsi rero uko ibintu bimeze ku itariki ya 28 ukwezi n'ukwa 9 2024. Ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyamaze kwemeza ko abantu 26 ari bamaze kwandura ino ndwara ya Marburg virus. By'ukuri abantu 26 urumva n'abantu benshi cyane, ugaragaje kuraba no kuno ndwara ikiragenda ikwirakwizwa. Abantu 20 bamaze gushyirwa muri isolation and treatment, niho ariko baragenda bakurikiranirwa kugira ngo barabe ko ubuzima bwabo bushobora kongera kandi kugaruka à l'état normal. Nkuko icyo kigo cyakomeje kigenda gitanga amakuru, kiramenyesha ko abantu 6 by'ukuri, abantu 6 baramaze kwitaba Imana, abantu 6 baramaze gupfa bazize iki cyorezo. Ariyo mpamvu rero wale wese akangurirwa kwirinda kino cyorezo, akangurirwa gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo dukomeze gukumira kino cyorezo. Rero reka dukurikire umwe mu bayobozi ba RBC bagize cyo babivugaho, bagize n'amakuru babitangaho kandi bajya n'icyo babitangajeho, kugira ngo dukomeze kwirinda no gukaza ingamba zo kwirinda kino cyorezo. Muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Kabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 bamaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nabo yahitanye biganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane ahavurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa bari gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, umutembabuzi w'uyirwaye, cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icyambere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Tuboneyeho uyu mwanya ngo twihanganisha imiryango y'abahitanywe n'iki cyorezo, kandi tubizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi. Ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda ibyorezo byabanje. N'iki nacyo twizeye ko tuzagitsinda vuba. Murakoze.